салом алейкум бародаро ва тамоми касое ки моро дидесте ва дастгирии худтонро барои мо дариғ намедоред. Чӣ хеле ин дасти ман дар телефони маркаш Xiaomi моделаш Redmi Note 8T базаи MIUI 12.5 телефон заблокирован шудагия ёзи бо дастҳои худмон самостоятельно телефонро насиб кунад разблокировать мекунем. Бародари азиз, оз ман ба шуморо нишон медиҳам ки ҳамин телефон ҳақиқатан кода заблокировать маҳкам шудагия. То есть телефонро заброс настройки кардагиянд, баъди заброс кардан дар ниҳои Google аккаунтро намедонанд, паролшонро намедонанд, телефонро дальше активатсия кардан наметавонанд. Барои телефонро разблокировать кардан бародарои азиз ба мора Wi-Fi подключение интернет даркорад. Фарқ надорад сим-карта мекунед, Wi-Fi мекунед. Чӣ хеле мебинед дига дале рафта наметавонем бародаро. Иҷода ама пурсидааст аккаунте ки то вақте заброса дар телефон сохранид буд Google аккаунт ҳама аккаунта дар ниҳоша пурсидааст. Чикор мекунем? Назад мебироем раздели пешай кору бормона давом дан бародаро 1 минут вақтонро мегирем ва гуфтанӣ ҳастем ки барои дастгирӣ кардани канал бародарои азиз бетарафӣ накунед. Ҳатман каналда подписатсия кунед, кадоме подписатсия кардаги нестай ва то ҳадди имкон ҳамин видеои канали моро бародарои азиз поделитсия бикунед, то ки дига бародарам ай ҳамин канал ай ҳамин видео хабардор бошад. Бародаро мо контент мекунем, видео мекунем барои фоида, мо барои зиён ягон кас намекунем. Ин видеора барои ягон пасзанӣ таҳқир кардани ягон одамам намекунем, барои фоидаи мову шумо ҳамин видео бародарои азиз. Барои ба ҳамин хотир бародаро бетарафӣ накунед, ҳатман канали моро дастгирӣ бикунед ва лайк мондан, комментарий нависонданам фаромӯш накунед бародаро. Агар ягон гапи гуфтанӣ ам надошта бошед, просто айдисе коммент намиха ягон нуқта ягон ягон чи бимонед бародаро. Каналро дастгирӣ бикунед, рейтинг каналро бардоштан дар кора бародаро. Рӯз то рӯз технология пешравӣ кардааст аз бародарои азиз. Ба ҳамин хотир мо ҳам бояд ҳамин кор хафо намонем. Як бори дига хоҳиш мекунем ки каналро дастгирӣ бикунед. ҳазор раҳмати калон бародаро барои понимания ва барои дастгиритон. Рафтем кормона давом метиҳем. Назад мебироем бародаро, раздели подключение к интернету Wi-Fi медироем, SSID да менависонем ҳарфҳои англиси қатъи ёзи www.youtube ҳарфҳои англиси қатъи менависонем .com. чикор мекунем? Ман акамина видлият мекунем, копированидан хеле рағаб мекунем, ҳамаш видлият мешава. Ини болода чӣ хеле мебинем? Болода анамина зер мекунем. Анги ҳалқаваре. Баъди иконкаи болора, ини иконкае ки дар болоае, ами значока як бор зер мекунем бародаро. Справка отзыв. ин раздел да не опишите проблему да менависонем ҳарфҳои англиси қатъи Д менависонем ва дальше мебироем. Ҳамин якум пунктша интихоб мекунем. Иҷода как удалить приложение установленное вами, ана якум пунктша интихоб мекунем. Чӣ хеле дидем? Мо приложениеда партов настройки медироем бародаро. Открыто зер мекунем. Настройки телефонро омадем. Поён мефроем, расширение настройки, специальные возможности, меню специальных анамина включать мекунем. Чӣ хеле дидем? Поён экранда иконка пайдо шид, сурати одамак пайдо шид бародаро. Назад мебироем. Бозам назад мебироем бародаро. Назад. Болои раздели настройки да настройки устройства Android интихоб мекунем. Остановить мекунем. То есть отключать мекунем ина. Чӣ хеле дидем отключать шид. Отключать шидам пас бародаро. Назад мебироем. Назад. Поён сервис Google Play. Сервиси Google Play. Якум отключить зер мекунем кнопкаша, отключить мекунем, баъд остановить. Остановить мекунем. Ҳамина тафтиш кунед ки мешава якум бор остановить карданда остановить намешава. Бояд бори дига зер мекунед кнопкаро. Назад мебироем раздели Wi-Fi да бародаро. Обратно далее установкаи телефона сар мекунем, активатсия. Не копировать.
Подождите, нависонд. Ози проверка обновления бродеса. Чихелина. Проверка обновления нишондеса бародари азиз. Анака намик значок поён экран бовардаги нама зер мекунем Google. Зер мекунем значок Google. Зер мекунем Google. Чанд бор лагад мекунем хел. Настройки сразу лагад мекунем сразу ва сервиси Play Google Play активация мекунем. То есть подключить мекунем кнопкой мобайла сразу зер мекунем. Успеть кардан дар кор. Назад меброем бародаро. Назад меброем. Далее еще принят. Ози бояд мо дига аккаунт напрса пропустить зер мекунем иҷада. Пропустить. Согласен. Далее ҳамаша обрат мекунем. Приложение дар конесан мода. Телефони клиента хеле шифоаш мебудаш. Далее все готово. Чихеле мебинем бародарои азиз, телефони мо уже разблокирован шид. Хидмон ба дастаи хидмон тонистем разблокировать карда бародаро. Шумо ҳам метавонед ҳатман фақат камакак кӯшиш кардан дар кор. Баъди способ фақат меои 12:05 да кор меояд бародаро. Видео маъқул шуда боша ҳатман каналда подписатсия кунед. Лайк мондан, комментарий нависондан фаромӯш накунед ва ҳатман видеоро поделиться бикунед бародаро. Худо нигаҳдор.